هون من ناس nakin, هون bixwazin یا naxwazin em terorîstin. Di pergala cîhanê de hêzên ku weke terorîstên naskirin ji bal neteweyên yekbûî û gelên cîhanê pir zêdene. Lê belê yek ji wan rêxistina kes û aliyan ku bi terorîstên naskirin xwe bi terorîst nas nakirin. Naxwazin tu karekî li ser xwe bikin mal û rewatiyê bi vê navkirina xwe nadin. Di nava rêxistinên Kurdistanê û cîhanê de dibe bi tenê Partiya Karkerên Kurdistanê be ku dengekî bilind mîna dengê çekên xwe yên ku berê wa didan singa pêşmerge û gelê Kurdistanê pir bi deng ku hêzekî zêde dibêjin em terorîstin. Belê hûn bixwazin yan naxwazin we pê baş be yan xerab be em terorîstin. Kiryarên me şehadê me ne. PKK di niha de bi karên xwe yên qirêj li dijî gel û hikûmeta takeparçeya Kurdistanê ya azad bi zelalî ji gelê cîhanê bi giştî Kurdistanê bi taybetî dibêje ku ew terorîst e ji ber ku li gor hemû qanûnên navnetewî teqandina seyaran, şehîdxistina fermanberên hikûmetê, rebandina zarokan bi karên terorîstî tên hesibandin. PKK bi kuştina Serkonsolosê Tirkiye li xwaringeha Hoqebaz û şehîdxistina Salih Alî Xan berpirsê asayişa deriyê Sunûriyê yê serzêrê li 8 meha 2020 teqekirin li hêzên pêşmergeyên Lên Dînartê revandina çendîn ciwanên Kurd li navçeyên Sunûriyên Herêma Kurdistanê û bi hêncetên bê esas û daxwazkirina perayan ji malbatên wan pîxamet serbestberdana wan ciwanan û paşê jî bi şehîdxistina pêşmergeyê ku birîndarkirina du pêşmergeyên din bi hemû cîhanê re ragihand ku ew ne bi zaveke rizgarî xwazin belku ew rêxistineke terorîstin. PKK rêxistineke ku rihmê bi alîgirên xwe jî nabe. Bi awayekî sîstematîk alîgirên xwe dikuje û pişra wan bi şehîd dide û elankirin û da ku malbatên wan bi xwe ve bide girêdan û bazarê bi xwîna wan bike. PKK carna dibêje ew kesane ji bav Tirkiye ve hatine şehîdkirin û carna jî bi kuştina wan dide pal aliyên siyasiyên Kurdistanê. Weke ku kuştina medyakar Vedat Husên di nava bazarê Duhokê da PKK di rojê nîvro li nava Duhokê da Vedat şehîd xist. Lê ji ber ku xwedî çapemeniyekê bêhêz wiha da nîşandan ku Vedat ji bal dezgehên ewlekariyê Başûrê Kurdistanê hatiye şehîd xistin.
دبه او کارین پکه دکه به تنه جبو ویکی به و دو آخافتین مسعود بارزانی برواجی بکه دمال همو سازین راگهاندن یین نافخویی کردستان و جیهانی دا رازی نبوی پکه به تروریست بناسینه بارزانی چندین جراندن گلک هف بیوینن خدا دگل سازین مدیایین جیهانی دا راگهان و پکه نه تروریسته هر وها جبو برواجی کرنا آخافتنا دنیا بارزانی و شر براکوژی حرام کریه دبه کو پکه وان کاران انجام بده جبر کو سیاست و ایدئولوژی و اخلاق و میتودا پکی لسر وی بری بده چه اوه کو وکی یک اجرایدارین پکی این بناو ریزان جاوید دبیجه هر تشتا کو بارزان و مالباتا وی گود هم برواجی وی بکن او کردایتی و او راستیه ولی براستی جی اخلاق و سیاستا پکی آها اوه پکی بکار و کریارین خوشی همو جیهانی را اشکره کرد و تروریستن او ناخوازن ناوی وان دلیسته ترور جیهانی دا وره درخستن پکی به همو جیهانی راگهان و او جمینا رêxistina طالبان قاعده و داعش رêxistina که تروریسیه و تو جداهی دنابرا وان دا تنه بتنه او یک نبه و جعالی ایدئولوژی و جداهی و دنابرا وان دا هیه پکی بکارین به وی آوائی نه بتنه رواتیه دیده ایریشین ترکیه بلکو پشتوانی جی آخفتین رایداری ترکیه بگیشتی اردوغان و به تیبتی دیکه دماکوژ جیهانی را دبیجین ام به رêxistina که تروریسته دشتر دانه به وی یکی نه بتنه ایریشیا ترکیه لسر روش آوا و رواده که بلکو ایریشیا لسر باشور جی و دمک هاتی راگرتن به ایریشی که روا و مافی ترکیه دیده نشاندان